Ya, gimana caranya bangunin mamaku yang lagi di balik papan? Oh, video call. Video call. Kalau enggak telepon tetanggamu suruh diketuk pintunya. Video call lah, video call. Ini saya lah, Bah. Kicau mania kami. Tunggu dulu guys. Ah, kicau mania kan kicau asing. Anomali kali sok penonton ini orang lagi ini. Ah. Kicau mania. Meninggal pun. Emang iya Ca? Si Caca nggak dibilang di balik papan katanya berarti Kalimantan. Caca. Mana dia? Gak nongol lagi dia. Caca. Alamak, duit nih. Mau ketelak Budi. Udah ditengok di sini orang apa?